Qancha ekan Qo'chqor? 40 ming a? Qanchaga berib edingiz? Patovok 31 ga berib edingizmi? Jashi qanday o'qiyapti? 2 tish a? Yaxshi, bazoringiz bersin anda akam. Ava qanchadan kelgan Qo'chqor bor? 50 dan kam bor. 40 danmi? Berбеген senangiz Patovok. 32 dan berib edingiz a? Jashlari qanday o'qiyapti? 2 tishlar a? Yaxshi. 2 tish qo'zi bormi? Yaxshi aka, bazoringiz bersin. Shop qanchadan ekan? 8 dan o'tam, kami var. 8 dan kami var. Berбеген senangiz Patovok. 5700 dan berdi. 5700 dan berib edingiz a? Var erkekmi je urg'achi bormi? Aralash. Aravash a? Qancha bosh bor bu yerda? Bu yerda bir 50 baş var. 50 bosh a? Satdingizmi? Ova. Qanchadan satdingiz? Patovok. 6000 dan sattım 10 tane. 6000 dan 10 tani satdingiz a? Bazoringiz bersin anda akam. Ova. Qo'chqor qancha? 37 ming so'm a? Berбеген senangiz aka? 33 a? Yaxshi. Bu var qanchadan shop? 60 ming so'mdan a? Berбеген senangiz qanday yo'q qoldi? Qancha? 40 dan berib edingiz a? Jashlari? Qo'z var a? Yaxshi aka, bazoringiz bersin anda. Shop siznikichi? Voy aka. Aldingizmi? Qanchadan aldingiz? 376 ga. Oho. Jashlari qanday o'qiyapti? 4 tishlar a? 376 mingga olib tur tug'anlar. Qo'chqor bor, 4 tishlar ekan. Mana aka tug'anlar. O'sha 3 qo'chqorning bu jag'ida eko'si. Kanaldan avustabangizlar. Bu videoda cho'ng qo'chqor bor bo'lmoqchi. Shop qanchadan satdingiz? Живой веска 350. Живой веска 350 dan a? Yaxshi. O'shanda qanday o'qiyapti? Har biri qanchadan, Patovok qanchadan ketib qoldi? Bilmaysan? Tartibida bilasizmi? Jashlari qanday o'qiyapti shop? 2 tish 4 tishlar a? Oho, mo'ning quyrug'i ne deydi akam? Chotkiy-g'u a? Shirkin-pirkin. Живой веска satib turdi tug'anlar. Shop qanchadan kelgan Qo'chqor bor? 42 mingdan oldim. 42 mingdan aldingizmi? Jashlari qanday o'qiyapti? 6-8 tish. 6 tish 8 tish. Qancha bosh bor bu yerda aka? 6 oldim. 6 na? Qaysi 6 ni? Mo'l bormi? Cho'ngdor a? Bu 1 2 3 4 5 6 ekan. Hozir narag'inda ko'rsatam tug'anlar. O'sha sovuqda ham qo'shib oldingizmi? Sovuq boshqa ekan tug'anlar mana aka. Bu jag'i ekan. Shop qancha ekan? 90 ming. Bunun nemnesi qanday parodasi? Gisara Afgan aravash a? 90 ming so'rayapsiz. Berбеген senangiz Patovok qancha bo'ldi? So'raylik a? Jashi qanday o'qiyapti? 6 tish a? Oho. Boshi bunday g'unchak a? Boshi o'sha cho'ng'u. Aka tug'anlar 90 minglik Qo'chqor. Shop qanchadan ekan? 40 dan kami var a? Berбеген senangiz Patovok 32 dan berib edingiz a? Jashlari qanday o'qiyapti? 2 tish bo'lib qoldi. O'shanda qo'zi bor ekan-da. Yaxshi aka. Bazoringiz bersin. Shop Qo'chqor bor qanchadan ekan? Qo'chqor bor kimdan ekan shop? Yo'q ekan tug'anlar. Iyisini qarashtirayın. Bu bo'lsa boshqa Qo'chqor bor o'tamiz. Shop Qo'chqor qancha ekan? 35 ming so'm. Jashi qanday o'qiyapti? 2 tish a? Berбеген senangiz 34. Yaxshi aka, bazoringiz bersin. Qo'chqor qanchadan ekan shop? 5 mingga oldim. 45 ming so'mga olindi. 500 so'm ukam a? Yaxshi aka. Jashi qanday o'qiyapti? 4 tish a? Bo'ldi aka. Shop qanchadan kelgan Qo'chqor bor? 500 so'm kam. 45 ming oldi shu bola. 45 ga shu aka. Yaxshi aka. Shop Qo'chqor bor qanchadan ekan? Qo'chqorlar bu 60. Narxi oq 50 jam, o qiziq. Qiziq a? Narxi oqcha. 45 kam var. 45 ming degan ko'ramiz tug'anlar. Oho, quyruq ne deydi akam? Berбеген senangiz qancha oldi?
Бербеген сен аңыз ошоко. 38'e bölmedim. 38ге. Бу жашы кандай болуп калат? 4 диш, а? А, могу 60-ты канчага бербедиңиз? 50'e çeyin sıra 50ге чейин сурады, а? Бунун жашы кандай болуп калат? 6 diş, 6 диш, а? Бунун эмнеси кандай? Линиясы или гисар, а? Жакшы. Наркычы акам? Кызыл. Арашан арабаш, э? Бербеген сен аңыз. Аха. 36-37ге 40ка чейин сурашты, э? Жашы козу тиштедиңизби? Туугандар, азыр козу тиштигинин барабыз нары жагынан. Мынакей туугандар, өзүнчө баа берип коюңуздар бул каттау тарабынан. Шеп канчадан экен бул кочкорборуңуз? 40 bin, 45 bin. 40-45тен, э? Жаштары кандай болуп калат? Эки тиштер, э? Бунун эмнеси кандай? Породасы? Farkınıklı. Не деген порода? Bilmiyorum. Билбейсиз, а? Өзүнчө эле мүйүздөрү сонун го акам. Müziğin karasam mı? Koşalan bir elbet. Ошону айтып атпаймынбы, красота го деп. Мынакей туугандар. Бербеген сен аңыз канчадан болду? Berbegenim 32'den, 35'ten, 37'den sonra. 32-37ге чейин сураптыр да, э? Жаштары кандай болуп калат? Эки тиштер, э? Берде канча баш бар акам? 8. 8 баш, э? Базарыңыз берсин анда акам. Var. Шеп кочкорбор канчадан экен? 35тен, э? Бербеген сен аңыз? Я. Сүйлөгүсү келген жок туугандар, 35 миңден экен бирок кочкорбор. Шеп канчадан экен кочкор? 120 миң сом, э? Буна пародасы кандай болуп калат? Арашан, э? Таза кандуу. Жашы кандай? 4 диш, э? Бербеген сен аңыз? Ар кандай сурап атат, э? Жок, потологун айтып көрүң да, акам. 80ге, э? Базарыңыз берсин анда, акам. Шеп, кочкор канча экен? 10 hakem. Канчадан экен, шеп? 50 de adam, bunlar 36 sıra adam. 50 миң сурап атасыз сиз. Бу 36га бербей атасыз, э? Жашы кандай болуп калат? 4 диш, э? Жакшы экен. Базарыңыз берсин. Брат, шеп, канча экен кочкор? 60, э? Бербеген сен аңыз? 45ке бербедиңиз, э? Жакшы. Жашы кандай болуп калат? Эми тиш бузуп атабы? Ошондо козубу? Бунун эмнеси породасы кандай болуп калат анда? Алганбы? Таза кандуу? О, жакшы аке. Наркы караңызчы. Ошондой эле, азыр караны көрөбүз туугандар. Куйрук тарабынан полностью көрөбүз. Каналдан алыстабаңыздар. Ошол эле кочкорбордун куйрук тарабынан боушунча тарттым, алыстат туугандар. Бул жакта койлор аябай көп болуп атат. Мынакей туугандар, ошо кара кочкору бунусу. Өзүнчө баа берип коюңуздар. Шеп, канча деп атасыз кочкорду? 150 миң? Охо. Канчага бербедиңиз? Сурай элек, э? Жок, вообще сурай элекпи келгенден бери? Породасы кандай? Арашанбы? Жашы кандай болуп калат? 4 диш, э? Охо, нассага туугандар, 150 миң сомдук кочкор. Муну срочно сүрөткө тартыш керек. Хоп. Кочкор канча окам? 100 миң? Канчага бербедиң? Потолок. 50 миңге бербедиң. Ошондо тең жарым сурадыбы? Мунун породасы кандай болуп калат? Гисар, э? Жашы кандай окам? 6 диш, э? Охо, мына сага туугандар, бүгүн аябай сонун кочкорбор келди. Али видео алды да. Каналдан алыстабаңыздар туугандар, уруктукка аябай сонун кочкорбор. Майлы укам, базарың берсин. Брат, канча экен? Брат. Телефонда сүйлөшүп атат. Шеп, канчадан экен кочкорбор? 55-80, э? Жашы кандай болуп калат? Бу 2 диш, наркы 4 диш, 80-диге, э? Жакшы экен. Бербеген сен аларыңыз? Сураган жок, э? Породалар кандай болуп калат? Кандай? Алатобу? Жакшы экен. Мына туугандар, 80 миңдик кочкор. Алато экен породасы. Линиясы. Шеп, канча экен бу кочкоруңуз? 100 миң сомдук кочкор, э? Жашы кандай болуп калат? 6 диш, э? Бербеген сен аңыз? 55ке бербедиңиз, э? Жакшы экен, базарыңыз берсин.
Шеп, қанша екен нарқы? 150 арашан. Линиясы қандай? Широкий, документальный, жақсы екен. Мынака туғандар 120 миң сомға бербеп тұр туғандар ұшы қошқорды. Аябай тосып қойып атат, башқа қошқор бар. Широкий, документальный екен, арашан екен. Пародасы. Жашын қанша 6 тиштедіңіз? 6 тиш екен туғандар. Қарасы емес нарқы қызывы. Қозылары бар екен туғандар. Урықтық аябай соның қошқор екен. Нарқы қызыл қошқоры. Шеп, қанша екен бұл қошқорыңыз? 60 кемі бар, жашы қандай оқпады? 6 тиш, бербеген сен аңыз, қаты бұл. 40-қа бербедіңіз, жақшы екен. Базарыңыз берсін анда. Шеп, қаншадан кен қошқор бар? 80 миңден, жаштары қандай? 2 тиштері, бербеген сен аңыз. Патологы 50-60-қа бербей атасы, жақшы екен. Бұл жерде қанша баш? 5 баш екен, Базарыңыз өрсін андакам. 80 миңдік қошқор бар екен туғандар. Қанша сұрап отқан екен әке есі? 100 сұрап отқан екен, Бербеген сен аз қанша олған екен? Ұқпадыңыз, Қанша тиш? 6 тиш екен, Линиясын ұқпадыңыз бі? Пародасы. Афган араваш. Афган арашан аравашқан екен туғандар. Ұққандар айтып жатады. Мына әке туғандар ошы қошқор. Шеп, қаншадан кен қошқор бар? 50 миңден, Пародасы қандай ұқпар? Гисарлары. Бербеген сен аңыз, патолог. 25-30-дан бербей атасы. Берді қанша баш бар акам? 4, мына ке туғандар. Жақсы әке. Базарыңыз өрсін анда акам. Шеп, қанша кен қошқорыңыз? 30 миң кемі бар, Бербеген сен аңыз, патолог. 27-ге бербедіңіз, Жашы қандай оқпады? 2 жашы. Құйрығымда өңчі әкім, құйрығы чөтке көрін отады, чөтөч. Мына әке туғандар, құйрығы да соңын екен. Майл әке, базарыңыз өрсін. Шеп, қошқор бар қаншадан кен? Есі жау бербей жатады туғандар. Ұшу мен видео түгенді оқшайды. Араваш бағаварға төз туғандар, каналдан алыстабаңыздар. Кейінгі видео Араваш бағавар болмақчы. Кейінгі видеоны күтіңіздер туғандар.